Assalamu alaikum достор. Мен атым Бақыт Борушев, жалғаттан юрист болам. Бүгін сілерге страховканың ақшасын қантып туралы алыш керек деп кеңге бойынша кішкене маалымат беріп қояйын. 2026 жылдың 8 январында Жалауат шаарында мен машинам бір ұры болған. Кейін гаин чықырбайлы мұнда патрульдік деген қой инем, сен страховкаң бар екен, ақшаны страховка компаниядан аласыз деп машинаны станцияға кіргіздік, гаин станциясына. Оған шейін гаи келіп керекті протоколдар, видео, фотосъемкалар жүргіздім, наркологияға апарды. Bir күн станцияда тұрғаннан кейін шығарып, кейін строй страховой компанияның өкілі келіп, экспертмен машинаны бағалап, 65 мың сом төлеп бере тұрған болды. Бүгін ертең құда қалса ақша түшіп алыш керек. Не себептен көпшілік адамдар страховканың ақшасын ала албайды? Бірінші себеп, машина гаиге кіреді екен. Бұл негізі тура емес. Бұл бойынша мұрда үкімет басшыға да қайрылғанбыз. Бұл оңайлы нәрсе де, депутаттар келген азыр, бұл геморрой қылбай, адамдарды қинабай. ДТП болғаннан кейін егер тараптардан страховка полистар болса, анда штраф станцияға кіргізбей елді жүдетпейлі қойғылады деп сұрандық елек. Бірақ бүгінгі чейін бұл мәселе шешілек. Бірінші ошол елдер ошол гаиге кіріштен қорқу эле, мына көбүнчө қой аргим өзгө кылгылык деп эле кетип калат экен. Экинчи проблема, машина станцияға киргенден кийин эгер тараптар кандайдыр бир талаш тартышса, анда гаи материалдарды тергөөгө жөнөтөт, тергөө болсо экспертке жөнөтөт, ошентип экспертизанын жыйынтыгы келгенге чейин 1 ай болобу, 2 ай болобу машина жата берет экен. Ошого мен кеңеш берет элем, эгерде тараптардын кандайдыр бир страховкасы болсо, анда талашып тартышпай эле бирөөсү мойнуна алып, мен күнөөлүм десе, ошол кимдин страховкасы болсо, ошол компаниясы экинчи тарапка машинаны ошол оңдотуп берет. 150 миңге чейин, 200 миңге чейин ошол төлөмү бар экен. Кейін үчүнчү кичинекей проблема чыгат экен. Страховка компаниянын, мисалы меники Алма страховка компаниясы ЗАО ушундай Алма биринчи деген. Анча-мынча баягы башты айландырып, эксперт табыңыз, 7 миң сом которуңуз, биз баягыны алып келелик аяк деп баш тартат экен. Мен өзүм юрист болгон үчүн ага айттым, мага мындай жомок айтып башым оорутпа. Эксперттин келсе келсин, болбосо мен өзүм сүйлөшө алам десем, жок, уштун эксперт келип оценка кылып кетти да. Жыйынтыгында ошол мен бүгүн эртең буюрса акча түшүп калат деди. Эми бул жерге ремонтуна бул машинанын көп болсо бир 30-40 миң акча кетсе керек, бирок ошо 65 миң төлөп бере турган болуп атат. Ошо урматтуу достор, страховканын эң оңойлуу жолу ошол. Машина ДТП болгондо гаини чыгарасыңар, бир күнгө киресиңер, гаиге баргандан кийин бирөөңөр мойнуңар аласыңар, кейін страховкаға жөнөтөсүңөр документтерди, гаиден чыккан документтерди. Ошентип страховка бир айдын ичинде акча которуп берет экен. Дагы бир жолу кайталап кетет элем, урматтуу премьер-министр Кыргыз Республикасынын атында билбейт экен, мындай көп чыкпаган үчүн ал адамчы. Ошол мындай элдер кыйнабай, ошол маселени чечип берсеңиз жакшы болот эле. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, эгерде кимдин страховкасы болсо, ДТП учурунда гаиге киргенге шарт эмес деген нерсени киргизип койсоңор, гаи бул машиналарды алып киргенге мындай көзү учуп турбайт да. Чоң рахмат.